Yes, wageze kuri Venu TV, the way sport speaks. Mu myaka myinshi ishize Arsenal yarose UEFA Champions League, ariko buri gihe inzozo zayo zigahinduka amarira. Mu 2006 Barcelona yayibujije kwandika amateka, nyuma yaho imyaka myinshi iza kugwa, kunengwa ndetse no kongera kubaka ikipe. Ariko uyu munsi Arsenal yagarutse ku rundi ruhande. Paris Saint-Germain yakoresheje miliyari z'amafaranga izana ibyamamare Messi, Neymar ndetse na Kylian Mbappe n'abandi bagiye batandukanye, ariko igikombe cya Champions League gikomeza kuyihunga. Uyu munsi hari ikipe imwe igomba guhindura amateka yayo, Arsenal cyangwa Paris Saint-Germain. Iri ngiri si irushanwa gusa, ni intambara y'inzozi ku makipe. Michael Arteta yafashe Arsenal, abantu benshi bari barayise ikipe yapfuye, abafana bari baratakaje icyizere, abakinnyi badafite confidence, ndetse na Arsenal itakibasha no kubona Champions League. Ariko gahoro Arteta yubatse ikipe nshya. Bukayo Saka yabaye umutima w'ikipe, Martin Odegaard abakapiteni w'umuhanga, Declan Rice azana imbaraga hagati mu kibuga, maze Arsenal yongera gutinywa i Burayi. Uyu munsi ifite amahirwe yo kwegukana Champions League ya mbere mu mateka yayo. Abantu benshi batekerezaga ko Paris Saint-Germain izasenyuka igihe Mbappe yari amaje kugenda, ariko Luis Enrique yari afite undi mugambi. Yubatse ikipe idashingira ku mukinnyi umwe gusa. Ousmane Dembele ari gukina football nziza kurusha uko benshi babitekerezaga. Vitinha ari kuyobora umukino hagati. Donnarumma ari gukiza Paris Saint-Germain inshuro nyinshi, kandi ubu ngubu Paris Saint-Germain isa n'ikipe yuzuye kurusha mbere hose. Ikibazo ni kimwe gusa, ese finali izataha kwa Paris Saint-Germain cyangwa izataha kwa Arsenal? Ni iyihe kipe ubona igiye kuba umwami w'Uburayi? Uyu mukino rero ushobora guhindurwa n'umunota umwe gusa. Saka ashobora gusenya ubwugarizi bwa Paris Saint-Germain, Dembele ashobora gukora ibintu bitunguranye igihe cyari cyo cyose, Rice ashobora gutsinda urugamba rwo hagati mu kibuga, Donnarumma ashobora gukiza Paris Saint-Germain nk'uko yabikoze inshuro nyinshi. Ni umukino wuzuye abastari benshi, ariko uzaba umutima ukomeye kurusha amazina. Iyo final rero itangiye, koresha ibihindutse umuriro. Abafana ba Arsenal barota amateka mashya, abafana ba Paris Saint-Germain barambiwe guhora bategereje igikombe ariko ntibakibone. Iri ni ijoro rimwe gusa rishobora guhindura amateka y'aya makipe ubuziraherezo. Hari ikipe imwe izaseka, indi izasigara mu marira ikarebera igikombe kure. Ese wowe ubona nde uzegukana UEFA Champions League y'uyu mwaka, Arsenal cyangwa Paris Saint-Germain? Andika prediction yawe hasi muri comment. Niba ukunda football storytelling nk'iyi ngiyi, kanda subscribe kuko inkuru zikomeye ziracyaza. Let's see you in the next one. Iyi ni Venu TV, the way sport speaks.